Pulalo, Happy Teachers Day 2025. So, being a teacher and a head of the institutions, I can say I have been teaching for 30 years. So, within these 30 years, the past experience and the now present teaching experience, what I got, especially not 30, 90% students to whom I used to teach, 90% students were the Tiprasa community and the rest are other community. But in my past experience, I can say, and the Tiprasa actually, why they could not success in their life, why they are far away to get the higher education. Maximum students, they skip off for the higher education. So there is so many reasons why they could not success and what is their quality. Every students in my past experience, I can say they are very talented. 90% students are very talented. They can understand any concept if you can give the actual teaching. But somewhere it is lack. The reason behind maximum students, their background is especially they belong to poor family. The poverty, the lack of cooperation. Even the guardians also, they are not much educated. So that's why they cannot help and cooperate to their children, especially because they don't have any of aim, any of missions. They can't understand about that. What is the value of education? So this is so many reasons arising for developing the Tiprasa students. So ang kok ba kis hanay oro baksa hoy many mane kabang mga regions tong Tiprasa developing may ano kulo karon ani in 30 years teaching experience so kok ang saimano especially sini Tiprasa no ang ngai ni kya mane students maya ang students prai no hamang no jikunu concept no hangko bujogi limang thangkai bo dakti no case khaimano kintu tini higher education thangai kasajak ba higher education ngui mania Awan bagai seng nangkuk mani ke tabung ni je jora rago tabung je era wang kai higher education se must mane secondary level nini madhyamik he 12 jora tai pori oi nang society no develop khanya ni abo mane sombhob ya society develop khanya ni bagai ke kabang ma field to sini main power ni obab tong lack of main power so that main power no fulfill khanya ni bagai ke nang higher education must nang higher educated nang ta so o jaga wa ani kabang ma haino jani experience of nukha students of jodio talent phangi tongdi secondary level of haibano main de sini porikathamo ba infrastructure ni obab tong students of ekdiking ke cooperation maya bini guardian ne hoje kuno choga subisi re jagya ukolo karan ke garibi mean poverty so abo kaisa karan mane sobte karan kotor ngi basai thango ar aboni sate sate sini borok rok specially students of thung guardians thung ketal tomung no buni tomung no serna thango এবং আমো एक्चुअली के सिनि बागै माने या आबा हाइका मा कक दं आबा अर ताइ सालाकलिया माने आबा एक्सप्लेनेशन आलादा बाबे रनाय माने आबा हाइके सोंना थांगै सों केपेल मा दं ग बुइनो फलो खायै सों कासाइमिया अंका अ जगाव आं दे लुक माने स्टुडेंट्स रक स्पेशली डेभलप उनाय थांखांखाय कुनो कायसा जॉब अचीवमेंट खायनि फानंदि हायर एजुकेटेड उना फानंदि अ जगा सबसे कमी उंगि दं मनि कांका अबनो सेकेंडरी के हायर सेकेंडरी लेवल जतो टीचर्स दंनाय र चाहे बो Tiprasa teachers ngi tongthong nya khaba nene non Tiprasa ngi tongthong non Bengali ngi tongthong abo bai kono factor ya factor sobse kotor aro ngi basai tango mane skill and good quality teacher ni obak tong secondary level mane ani nojoro ang je luk mane secondary level skill person by skill teachers tai good quality teachers ni dorkar tong sing tabu ko school gandi parangmani pore hake college level ba university o thangai je porano porio abo especially generally hana lecture khanawai sing sengui payo angka jara agi secondary level ng higher secondary level ko kaham aba haike students tongnai rok ebong concept clear ang thangnai rok borok higher education thangai kuno jaga pno kasai thangya haino abo parang thang
tahu average student jara tongnai rok higher education no thangkang khano borok ajagao kuno rokom pass tongni phayo BA pass BSc pass MA pass just pangkha haibano quality education ni obab tongmani bagai ini kong students rok no job malaya chakri maya ni halaida actually chakri manna ni bagai students rok ni target and mission chakri manna ni bagai nang education no khaimani ya education no sing khaimani ke especially educated ingara di ni masi sigari educated ingmani pore kha nang je kono nini problem no nang solve khaimano nang saching saching no ek number point এবং সিনি ওয়ালাই সোলাই উংলাই বানি র ওয়ালাই সোলাই র বেশি উংয়া ওগুলো কারণ কাকে বসিও আ জিনিস দানো ফ্যাক্ট ন সাইবানো গব কাইসা মানে রিজন নই বাতাই থাকা সঙ্গাই এডুকেশন ন মানে এডুকেশন বাই চালি দেমানো অবস্থা নাই সিনি বড় ম্যাক্সিমাম ন স্টুডেন্টস র মানে পড়িয়া উংই গয়া মানে আমতি নাইটা গব অ জায়গা কাইসা মানে মেজর ফ্যাক্টর নই বাতাই থাকা তাবো স্কুল বন্দিরাও সং যে কোনো পড়ানো পরীক্ষা কনসেপ্ট ক্লিয়ার গিয়া মানে যে কোনো পড়া শুধু আপনি ম্যাথমেটিক্স English, social science, or commerce, and any of subject related, but chapter related, lesson related. Obviously, somoy exercise ni question answer no popori oi, a limited question answer no pori thangai, somoyo, ama hake concept clear kaya oi thanggang kai, nini in future no, awa hai problem hai nai, ngabno buji yang mon bagai. Ngau ni job rok ni khetra rok bo, nini job rok achieve khai thanggang ka bo nung interview rok face kai kai. Konsep clear ini yang mana bagai neng kama question dong no answer rime yang itu motor rime yang kan neng job maya failure neng thangka job sini barat bosong yang ke Tripura Raja kan nih kami job government job bade online job bakal nggak tong itu sengaja berapa no kalanya nih bagai sini baru juga kelima nih bagai ini mana kamu students of bekar nih tong self employed nih digdi asal thangka tong kamu mau high school tong Habno self-employed, government employee yang private, puno job company roko industry roko, kaiban ni siapa no, self-employed enggak rang ruji ruzgar kaya ni, mana success enggak bahasa ni, awak tu kotin enggak bahasa. Itu, awak kup mana rare awak highest, borok rok sini se, ini success enggak, joto borok success enggak awak high kau ya. Itu enggak mana yang ya, enggak mana kalau karena apa no, nang kamu sama yon ini jora rok no miss kaiban ni, jora rok, jepun nana rozak tong mani, ini students life of kawangan sing jora mano hai pano somoy no nostok khathibo nga obo hai jora in future ni target ni por depend khayo mane nung bosor je khai tongni tak samrok a bosor ulo nung dai phirogui maya do mane borok ni angno no suggestion nai as a teacher hisabe joto students rok specially o jaga bo mane sini borok rok ni kaisa target aim ya mission to tongnan nango nga sini or tipra sang ni bising angluk mani ke target less aim less hopeless Aku sih anggung jago. Mana angkor ni anggung ni pori pakai. Ani ama bawa anak tagi rohka. Jen nukung kahuni borok ke pori lainnya tangka. Nukung kami ni borok nge cooperation maya ni bagai. Bono guide denai kering mana? Mani bagai nyo. Bot ini ketar kelebih tang. Enggak oba hai borok ni responsibility sabana lah. Yarkai sepuluh kotor mang kata. Generation gap mana no? Seng tahu bunyi dop ni besarok. Borok neng hai calai. Bong ni borok rok. Exoজন tangkai ni borok exoজন tangma jaga bo. Seng sini borok education important ni yang mana bagai. Borok exoজন ada bising ko 90 জন তিনি গ্রাজুয়েশন ngi abo phai bayo এবং nung hangka 90 জন ada bising ko 10 জন আছে গ্রাজুয়েশন ngi বাকি যে 80 জন বা 90 জন তংনাই রক borok kamung thang যখন নাকি বিনি দরা ফায়ানো অর্থাৎ 25 থেকে 30 বছর বয়স চাকরি তো নাহি থাঙ্গানো এগো ভাই চাকরি তো কেমন তঙ্গো চাকরি করিয়া কিন্তু নিনি জীবনী অভাব আংকে নং আ দরা যেফোর নং মানো আ সময়ও নং দরা লিয়া এখানে অব জেনারেশন টোটালি গ্যাপ নি থাঙ্গো এগো অব মানে ফার্স্ট টার্গেট sing mission sini puja ni simin tong nang ke sini generation no awa hai no mane community ni borok mane angni aba bo joto no awa hai no sing Swrwngnai batalai khai borok no advice sirmani mantobe students no jora malai khai sanani hana anani hangai kok ni ba mentality অথবা responsibility na hana nago joto teachers no ang kok no sao joto teachers ngya khaban joto guardians jara nini para rok tong nai borok joto ni kaisa aba hai kaisa responsibility palon thai nang engko jaga teachers mane no sing sudu ang as a school teacher hisabe college teacher ba university teacher hisabe ang simino phwrwngnai akokya mane teachers jotno teachers sing tini oro mane teachers de hri palan khayo engko teachers de actually teachers habo who are the teachers ang kaisa mane a big question ngi baso do teachers mane jotno teachers tini jorao nang students pa nang tongdi somoyo kuno kaisa teachers no phwrwngna thang tini
Tabuk to hai kabang juk hai o jugo tabung ni era o kabang hai source tong nung Swrwngnai ga o Swrwngnai nung interest tong hai just kabang nang Swrwngnai mano ga somoyo nung teacher sono phungi tong khano teacher khana somoyo confusion nung aba hai porano othoba kaisa poklo non clear khairi me bongi mano hai apano a jorama nung jodi rei khangkai nung srapta ne bisinga pano o je idea no ni yaga tong ka nung bono saklai khangkai apru nung real teacher khangkai ni sar ba ni madam songdong no hai apano mane jorao nung bo kaisa kai share khairi ma khangkai phunugui ma khangkai a somoyo bobu ni no ni yago ma Swrwngu ga apru nung bo khorsa teacher no ta ga oba hakeno mane protita borok rok mane sini somajo teachers hisabe jotono palon khai mano mane nung je jagao siwa a jagao ang siangi mano ang je jagao mane si tong nung siangi mano oba hakeno sung mane kaisa share ma khayo tini ni ama bab song lekha pora othani chapter lesson related bo saimi apni tongdi haibano onno samga bosiu ga abno nung mani nan nangai ga haibano sini students song ni bising tamon jak mane kisa bisa pori hangkeno keo ba madhyamik passing ka 12 passing ka BA passing hangke mane kuno kaisa pone song dan nailia nogrok ni hangke o jagao sini sopte loss tamong kha mane nung as a obo student hisabe nung a samno subana thangli ni nama songno obni orthono a jaga sing mane sini members song han tongdi family abo kabang ko khai haibano sing cooperation khaya ang mane bagai ini sing back ni thango abo kaisa reason ni thango do abo students rok nung jesa pona pori tongdi na chahe doctor ni tong na engineer ni tong khan na bo killing ni tong kha abo bai factory mane nok ni hoi ka bai kabang suba jang samung tong a samung rok as a family member hisabe abo nung khaya ni dorkar কিন্তু जों आबो खाया नों थांगोन बागै दिनि डेभलप निया आबो कासे पार्ट अफ द लेक खाता इंगा बरकनो गोबां मानाव हायखो माने सिनि बरकनि बिसिङाव नुजागो टेलेन्ट टंगै फन टंति दिनि स्टुडेन्टस रक दरासो रियांगबा नों बाकेन मानलायबा आं गोबां मानाव स्टुडेन्टस रक परिखा कम नों खायनो थाका 90% स्टुडेन्टस नि बरक रक दिबा सारना आं परिखा इंगा हाया पानो अजागाव स्टुडेन्टस रक मानो मायांगिया हायबनो बुनि तुलना खायंगे अन स्टुडेन्टस बा कम्युनिटी न माने बरक से ताइ मानको सिनि बरक Aban tini jora kombeman bagai tini mayan. Amun bagai mana kabang makoks tini seng share kanyen tongo bas hagang nai tongo. Ayah pano asal tu jora rime no ba tini bawa serapsa kisah kok no sama ni video ni madome nono kok do bujin nari abang awah hajena seng protita jora wo mana jora mang hangkai sob samonya nono ni teachers rok bai relationship tongo ni iya kaba good teacher ngani bagai toto teachers tongo anggal itu kayo mana maximum teachers tongo angno kha mana kisah Haino abang pun teacher na blame khaime teacher de kala teachers na palon khaine kok tomani ai pono mane an in personal life ba past life bong tung tak present je situation tung teachers talk ni maximum teachers no boto really exhibiting experience ko komung thango kedal hai graduate ni khawa master degree nai phine ro somoyo teaching experience ni obhab mani bagai bo mane somoyo students rong mani mayango students kabang ma rong no mane porina bagai agroh tongo abang interested tongo happen tini sini orang je nukjak mani haka ang je asuk je bosor kolok romui salai dan perempuan bisingo orang je nuk mani main karon haka teachers ni experience ni obap tong orta teachers rok hamke mansu yang mani bagino students rok tini mane kom ko khai mani tong faculty ni obap tong sini tibra hawo ngai kisah bisa abang ang BA passing ka MA passing ka ba engineering passing ka doctor passing ka kanan kuno student no pori mandi manai okok khangya tangke khorcha teacher student no man nani bagai bo niji jase kon mali tong thong man na ni ka ba la kok ni thang nga abong kan ini past experience ni ko depend khayo nang educated ma panya bon mali manai apte india nga abon bagai mane very seriously teachers rok ini mane naya nang nai nga sini society o kabang ma hai teachers tongo kabang ma hai foreign nai tongo habano mane maximum teachers rok no o higher education no higher educated ni ani mane bagai ini secondary level ni student dong no higher secondary level student no poringan bagai ke mane kaham yugo oba hai teachers rogi oba pongi thango tini aban bagai no seng tini mane kham ke kuno kaisa position tini thangi sogo yangi tongida ngabon bagai mane nung je kuno field to pori thani abai kuno bepar ya engineer dangnai doctor dangnai scientist dangnai abo mane nothing matter ai apano mane tabu khorcha engineer ni ka doctor phang tongi somoyo jodio time mang khang kai kisisa কোনো স্টুডেন্টস no পরিণাম লগে চেষ্টা খায় নাম হাইচেনো মানে সং সোসাইটি নো ডেভেলপ খাই মানাকা বাক্সা কে বা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডক্টর নি নকা হাইবনা তিনি বিনি প্রফেশন তো বতংনাই নো প্রফেশন সব সময় প্রফেশন নই তংনাই আন্তিয়া নক নি বরন পরিরিমা হাইনো তিনি সময় নিজিব কিসম কিসম পরিরিমানো যে কোনো অবহাই সোসাইটি নি অবহাই স্টুডেন্টস no
karon nung khoroksa doctor hisabe engineer hisabe je jinis tana nung manmani je jinis tana nung simani abo hoibo siyaku abon bagai joto students rokno sini main karon khato poverty অর্থাৎ গরিবি ইগো গরিবি উমানি বাগै जों কাসাইমেয়া কেবো অবহাই নিনি এডুকেটেড খামানি পারে কে তিনি মানে প্রফেশন সাবাইকিউ রাং পয়সা ন কাইসা মেটাर नि বাসাই থাংতা রাং মানকাস মিসি বন পরিনাই রাং মাইखौ পরিয়া ইগো অবহাই মেন্টালিটি রক তমানি তিনি সময় মানে আবো কাইসা কারণ नि বাসাই থাংতা তিব্রাসা ডেভেলপ नि ननि कुलबो ओंखाय जतनो एजुकेटेड थांनि सिमि तंगा बायिंलाक माने नों सोसाइटी नो सार्भिस होनो बागै बुसु जरते नि दिनो काइथका आबो काइसा प्रश्न कर मांगै थां गोबां इन्जिनियार नोंथुं आबो नि आखा गोबां माइ ग्रेजुएट मास्टार डिग्री इंजा गोबां मा समाज सिनि खालायजाक दं हाबन बतिनि कुनु खायापति बतो आबो आबो ना काइसा ताके साइन्स होनो नाम जत माहाय बैचलर डिग्री तंनाय बैचलर डिग्री होल्डर आव हाय कैंडिडेट डक्टर काइसा साइन्स होनो नाम संगो नों कुनु काइसा जॉब अचीवमेंट खायनि बागै दिनै कम्पिटिटिव एग्जाम रावनानै थांगांखाय कम्पिटिटिव एग्जाम रावनानै खांखो परेन नांगौ एबं आबोनि साथे साथे सबसे इजी दाक्ति दाक्ति खायै नों कम्पिटिटिव एग्जाम रावखौ टिकिनान बागै हेके क्लाइको जरा माने गोबां को खायना नांगौ बाजाराव दिनै टिचिं गो एंगा टिचिं एक्चुअली हेका नों साक्सेसनो स्टाडी खायमा इसिमाया नों बुनियाव टिचिं गैमानो नों बुनियाव टिचिं रेखांखाय एबं बुनियाव टिचिं गै जतता नों एक्सपीरियंस मानो आबोनि साय बेटर एक्सपीरियंस नि साय परि इंगिया आंनिके जरा आजागा निनि माने तामहै खाजागै माथांगो बाद दंमै थांनो नों परिनानि गा ओ बाद दंमानि न आजागा न बेनिफिट सेरिउ नों नों हायके जॉब रबो एसिभ खायमानो दो गा आमबागे जतो अबहाय कैंडिडेट तंनाय न खाने बेकार नि कातंदि आं बेकारिया आं काइसा काइसा खायनाय स्पेशली नों जे पारिमानि अबनो जथेष्ट चेष्टानारि माने सिनि बरकनो परिनानि डेभलप हो ओंखाय आसेनो आवादाइसा लास्ट दियो हैप्पी टीचर्स डे 2025 हामबाय जथान